Katukat Nesngi Hadian Bagamegalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association MCTODA kalau watching tipling baka Right to Information RTI na ke Jaintia Hills Autonomous District Council JHADC halor ke jing don jongki transporter harilom Jaintia haka arpsan terglober araja arpun riu ke JHADC kala ay ya ke jubab halor ke ni. Haba penpau ya ke jubab baka association kala yo uba wan swanong tudu unong ay kitin ula penpau ke jing sobeniau halor ke jing ay ke JHADC ya ke jubab na ke bakedo bawat laki la pensai badan hadu sau pulai teli ki transporter ki balapau bagi trading license jongki ki long ki bam tray kam shu laong baka JHADC kam pensai pan haga baya day baka jing pendu ya ke license jongki haga bala thok bait ba dan AA. Nalor kata ula penpau ru ke jing songsi ke bajur halor ke rukom ay ya ke jubab halor ke RTI namar bagadei ke bala shu thok hi da ke kti ke bala shu print. Te hadin bingila yo ya kini ki documents ngila le ya kini homework bat ngila page ngila study bha ya kini ke RTI. Te ha kini ke RTI hadin bingila yo te ngila lap ba total transporter ki don hadu South Hulai Teli hapo Jaintia Hills. Kata nga ong tang ya ki transporter nga klam include ya kiwe kum ki example kum ki dukan lene kum ki kiwe nga stick by tang ya ki transporter kamu dah jingi debat ki truck te ki don hadu South Hulai Teli te na kini ki South Hulai Teli pat aka annex share 2 ka JHADC kala brief kalong kumne with inactive trading license as of January 2026 annex share 2 date of cancellation kitho nil tahang ni kamut ngingim syai shu baki ong inactive trading license as of January 2026 annex year 2 the date of cancellation part nil the kumnu ke council kala bantho yakini nil abakala dap tho inactive yo abakini pat kini transporter kinwan biang ban le renewal pat yakani tekan long terdik te kani kadai kawai ke ba penlengo mahayangi hadin bingila yo ya kani ka RTI te kumbang ong ye pimene ngila yo ya kani ki RTI te ngila lap bat ngila le ko homework te menta ka bas ngosi ba hang ni kalong kumne kumbang ong ye pimene ngila yo adu South Hulai Teli ki transporter to South Hulai Teli ki transporter lada uway transporter ki babo kali ki tip bahaya kane kamtam ki ba late load ya ki cement lele clinker ki tip bah lada uway transporter ubo sanpeu teli ki kali uway transporter lada pi multiply kamu kala apoi 8000 cispa sanpeu te 8000 cispa sanpeu te ka bas ngausi bah mentang ngamut ban yathu sepi ki pai ba ha ka por ka bayaki KMC toda ha snong maur keneng hadin mengila yaki ke government kala khot yangi sa kejing keren hadin mengila keren ke government kala penyai kumne ba nginyo namar ngidon lightly ki association apo Jaintia Hills kata kade ka Johota ka baar ke is Jaintia balai ke MC toda tikini baro kinyo tang marmar saupo kali tang marmar saupo teli ki kali te kumbang ong ye pimene lada pi compare lada pi calculation dan pi multiply ya kini ki kali bagi transporter ki don 8000 sanspa sanpeu ke baki penyai apo te ki cement factory but ke ba ngingi yo na ki lightly ki unit lene lagi lightly ki association kamut kampoi tan 100% tekani kade ke pensiausi bah yangi kinong bu trok bat kamtam kinong nya trok bat ngila lap na kapor ba ki malik trok lene ki driver trok ki saifun sya kinong yalam ki jongi ba hajaka loading ki haban late kin syong hang tay laisni hajaka unloading kin late kin haban syong saus ngi takamut citrip haka citrip haka citio takamut south trip haka cibenai telada south trip haka cibenai ka EMI pat kala poi uba thap nane uba thap ya ka
ya ka down payment ka bakam he ngamut uhap ban siu ya ka EMI installment ki khot kumba silak lene prapyo hajar ngamut lada kibriu ki jongi ki yo tang sau kali haka shibnai kumno ki la ban siu ya ki EMI kumno ki la ban siu pat ya ka installment ki jongki te ngila yo iro ngimla ban len nakapor ki ne ki nong bu trok ki jongi ki la syatan ki trok hamtam lele mental ajan kapor off season klempep kin sobun ki basyatan te nak tak daw ngi wat hang ne bat ngilap bat menta ngi syam ba kini ki don hadu hajar cispa san peu teli ki trok ki bapenya hasurok bat ban wan kejit ya ka spa ka peu ko jongi bat ban penduk di ya ki nong snong jong ga bri uniu trip jongi te ka basnyau si ngan ong ipi lada pi totals kum bang ong meni tang 2% ro kam ya hap te kumtang ni na kalian ka MC toda ngila rai meni ha ka jingelang ba ngin sim da kisen jam ki batang but ngila ya kendu ya EM in charge jongga trade license ha kini gitiyo ki bala dep but ila yangi ka assurance ba in court meeting yangi hadin kani ka budget session jongga JHDC tengila yo bakila dep ya ka budget session but kaba ngidap da jingkermen kendiat kumangila yo ba ikong Devi Temper ibade EMDC jongka narpu ila ra kila race yakni issue handre klem yo kataga jubab ka bashay na EM in charge ng trade but iba Andrew Chulay ila ra yakni handre ila batay tang bakam shay te ngidap daga jing siyo khia ban yo ba ka council kam ai ka jing shay hapo ka house handre mentapat ngi kermen scam balang ba kan ka RTI ka bangiyo bat ka bangilapan shay piu pa iba pinlong shay na menta hadu katno kani ka spa ka peu ka jongi la pendon kam lene la shim da uni unongwe bat la ra shala ka jong ka ri ka mulup ka jongu bat yang ipat ki badai ki try mulup shane kamot ngila nang jot bat ngila nang kerdu datang ita na kaliang ka jonga jede bat kani ka RTI ngila brief pi naduk anak share 1 bat anak share 2 but kabas siyo shushu bandong ngakum way unong chong jong la Jaintia Hills na po Jaintia ngadap jing si bandong ba kat ka RTI ka baki reply sangi tang da ikti talk da ka typing ka bangi si ba tang da ikti talk te ngi de kerpat ya ka council badan burom kam tam EM in charge ban mansio bha namar ba ai ladang ipai daga handwriting idang la ban unpronounced ya kineki handwriting ikum kidak bat kineki kidak kiru ki bom ngimla ban syai hadu kumno namar kila tho coba palat ka jingrit te kumta ngi kerpat bat ni kentu ya council bahkan pensange mardor kamtam ngilatip ba menta ubnai march bakin le no ya ke renewal ya ki trade license bapin study ban le ya ko homework ka jongpi ban pensange kenang ba ke bri unio trip ujongi ba kinong song jong ga Jaintia jongi unio kam yo jam habatin pej bahaki ki shop ka shop plus f ka plus f hakabam bangi bam dunaki eki batte kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f ha ka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shet yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya